Lamahle ngifuna ukukhuluma ngale lwada leli lesithole ka Swaziland News ukuthi lidutshulwe ngumswati. Mswati ke Maswati lamahle akaqali namuhla kubulala abantu. Bantu uyababulala. It's just that besolo zivalekile singadi. Singanaki futhi otherwise Mswati bantu uyababulala. Akaqali namuhla. So lenza bangathi nangiva ngiyabonga bhuti wambusa ngiyabonga comrade lapho mangolo lo bahlahle emehlo banengila ukuthi bayavela but babinzile abasho ukuthi bayangiva ngiyabonga sisinomile Mswati ke Maswati ngifuna ukukhuluma ngaleli wada leli lalibulele Mswati akaqali namuhla kubulala abantu yabona mfo okay ngayiva Sunday but ngabathe ngithi ngiyabutabuta kuthiwa lana Maswati lamahle bebavule igroup lama comrade la ngabe kavula igroup la bekakhuluma khona asuke enda ngathini kwawashiya afaka abafati wasemunye umfati uyahamba uyabambimba munye umfati female yahamba yabambimba ngoba ke bafati Maswati lamahle mina ngidonitshela abafati incumbe yabo balibele ngababona lokuthwala tibuni nini balibele basebenta kakhulu ngema emotions ngathi kusengimngethu umfati lohlakaniphile vele kwanyalo but bafati balibele mani incumbe yabo basebenta kakhulu ngema emotions ngiyatibuta nje sibeka sinaka yobambimba le bekathi utawutholani ngabe vele utholeni nyalo so ke Maswati ngifuna ukukhuluma lokuthi Mswati akaqali kubulala eMaswati nange unrest nangabe wayilalela kahle lele odwa yasibali yashabala wathi Mswati wabagibeta emotweni wabalayela ukuthi nakathi akuvulwa indlela uthini labantu nje labadutshulwa ngala kubozulwini lena kucala le unrest bebashaywa nguye Mswati mathupha alayela bothinzibala nashabalala emotweni ukuthi nakathi babovula indlela usho ukuthini so Maswati inelisotsha khwale nelisotsha lalibulele nalo watfola ukuthi kune information lelikhipha lokusekabulala lelwada Mswati uyabulalana Maswati angifuni nje leti imvo leti sibe sitenda sicabanga sibe siya lena Mswati nje uyabulalana yena mathupha uyabulalana so ngiyo Maswati ngifuna ukukhuluma ngalendzaba ukuthi cha lendzaba lena iliqiniso yendekile akaqali futhi kubulala umuntu weva nje ukuthi lento yekuthi sifuna kumkhokha embusweni lento yekuthi sifuna kulleyo imnyanyisa kakhulu vela akasafuni nekufumela so vela tibulalele yena mathupha so lama comrades la ngakuthiwa suka afaka abafati awubaphuma ke munye umfati kulabafati wahamba ayokhuluma le kwathi ke lokho akubuye lona lovulele group kwamshaya kona mathupha kuyafihlwa ke Maswati kuthiwa utibulele njani so Maswati ngifuna nje ukunika sithombe ukuthi kuliqiniso ukuthi Mswati uyabulalana yena mathupha akasathumeli nyalo so uyatibulalela yena mathupha the way la obsessed ngayo ngekuphatha lendlela la dictator ngayo vele ubelievele engadini so Maswati batawukhipha statement bakhiphe manga bendeni ngifuna nje ukuntshela silenza biliqiniso Mswati umbulele lo mntwana nebantu nalomndeni futhi batamiye ngabamsabise bendeni Mswati umbulele lo mntwana nebantu Mswati uyabulalana Maswati that we must know sithi sisaqhubeka silwele inkhululeko sikuregister lokho at the back of our minds ukuthi lo muntu ngaphandle kwekuthi uyasihluphekisa ngaphandle kwekuthi akafuni ukusibona siphila kahle siMaswati so uyasibulala ke so uyabulalana ke nyalo yena mathupha akasathumeli yena himself so uyabulalana that Maswati we must know akuhlale kukhona ingcondweni tethu sihambe nako sihlale sukwati noma ngase yayibona iconvoy yakhe emgwaqweni noma ngabe sendali sathi ukuthi Mswati ngumbulali Mswati uyabulalana so it's true Maswati bengifuna ukunitshela nje ukuthi nangabe Maswati niplana tinvo leti njengaleti bakhipheni bafati ngiyanicela bakhipheni bafati kuleti tinvo leti angathi ungamtesta ngani umfati
lo bhadlile ukuthi ungambona ngani bathi nje phumani kulabantu labafaka emaphendi phumani ungamtsheli noma ngabulala naye embhedzeni noma ngabe ukwende njani phumane bafatini ngiyanicela Mswati lamahle nangabe nje niyaplana tinvo tenu phumane bafatini leli wadaleni nje libulawise ngumfati so nangabe ama comrades kukhwela kuplana kwafuna kwenda info akaphume bafatini vele sesitawukhululwa ngibona labadvute naso lesidlamlilo lesi lombulali lobulala abantu sesitawukhululwa ngibo liyawubalinye libe silima Mswati sesitawukhululwa angakwenda konke ababulale abantu njengoba enda but naye uyahamba naye utawufa lelive lalibangako lahluphekisa abantu ngalabaphilise emajele abaphilise kabuhlungu ebimali yeMswati nalabathi business elako yonke imali afuna iteki utalishiya naye uyahamba so ngiloko nje Mswati bengifuna ukunika sithombe nje ukuthi hayi Mswati umbulele Mswati lo mfane bantu futhi abangaqali vele uyababulala but ke laba lapha edvute naye bayafihla nabo basekhathi Mswati ngifuna nje nathi noma ngani mbona kuphi nawo onke mangala batawaqala nyalo bo Alfios the statement labatati keep onke mangala batawacabanga nowagadze Mswati umbulele lo mntane bantu akaqali futhi akaqali nelisojuke walibulala ubulala wonke umuntu nje lati ukuthi kunemuntu lo against yena so Mswati asikwatini ukuthi kuloku sigcilata la kwendako so yasibulala ke nyalo ngiloko nje Mswati bengifuna kunika sithombe nje nekuniyala Mswati ethi bafata abahlakaniphile kusetele ngimatiko ngaphandle kwami kusete ningabathembi bafati umuntu ofaka iphendi ningamthembi umuntu ofaka iphendi Mswati ningamthembi kusete lo munye lengimthembako nje mina ngaphandle kwami lengathi ngimtshela tinto kude so kunjalo nje Mswati umndeni waleli wada awubencesi abati nabo labakhona khona ukuthi umntwana abubulewe ngumSwati so utibulalela yena abangacali Mswati so uyabulalana ke nyalo uyabulala endakacali lokubulala so thi ke Mswati nasibuka ukuthi lo mahlo lamehlo thine sivule kanyalo so silomuntu kadze kwasa vela abulala abantu so ngedulu kwaloko lebe sikubala ukuthi uyakwenda sale singeta ke lokuthi ungumbulali Mswati ngiloko nje ngifuna kunika sithombe sekuthi hayi lenza biliqiniso vele Mswati ulibulele lelo wada Mswati asicapheleni la sikhuluma khona la senda khona tinvo sigawule sibheke kepha impumelelo itawufika idemocracy sitayithola Mswati noma ingathatha noma ingathatha 10 years from now but impumelelo iyawugcina ifikile Mswati ukuthi washini lengomi alutha continue Mswati nilale kahle